Ja. Egunon eta ongi etorri guztiak Asparrenera, Araiara. Ni Txelautmendi naiz eta nirekin batera gaur ingurumenaren nazioarteko egun honetan Ane Unanue eta Maialen Iriarte daude. Gure ingurua begiratu besterik ez dago, leku privilegiatuan bizi garela egiaztatzeko. Aizkorria Aratz Parke Naturalean itzalean, Arabako Lautadako ekialdean, nekazaritza zein abeltzaintza lurrez inguratuta. Igual horregatik, gure ingurua babesteko konpromeso sendoa dugu Asparrenan. Segurazki, banan-banan aztertzen baditugu, proiektu txikiak direla pentsatuko duzue, baina zinez uste dugu halabeharrez egin beharreko transizio ekologikoan gure ekarpen xumea ere ezinbestekoa izango dela. Decía que desde lo pequeño se pueden hacer grandes cosas y que en Asparrena estamos haciendo nuestra aportación a la lucha contra el cambio climático y la transición energética. Lo hacemos convencidas de que, en la medida de nuestras posibilidades, podemos poner nuestro granito de arena en un reto que nos incumbe a todas y a todos. Y lo hacemos además en diferentes ámbitos. Avanzamos hacia una autosuficiencia energética y para ello ya en 2002 pusimos en marcha una central hidroeléctrica. El cauce que antes abastecía a la empresa Ajuria ahora produce energía hidráulica en beneficio del municipio. Además, contamos con una planta fotovoltaica que cubre gran parte de la energía que consume la estación depuradora de aguas residuales. Y en estos momentos estamos haciendo un estudio de instalación también fotovoltaica para abastecer el consumo eléctrico que requiere la geotermia del polideportivo. Hemos sustituido todos los puntos de alumbrado público, tanto de Araia como de la zona industrial y los 9 concejos que componen Asparrena, con iluminación LED. Y el 100% de nuestro suministro de alumbrado eléctrico es de origen renovable. Gracias a ello, nuestra factura eléctrica se ha reducido más o menos en la mitad. Además, contamos con una caldera de biomasa para dar calor a 3 edificios municipales, la escuela pública, el centro de salud y la cultura etxea. Seguimos trabajando en la consecución de un municipio con 0 emisiones de carbono en el marco del Plan Estratégico Municipal, en el que ya estamos en la segunda fase. En materia de gestión de residuos, contamos con un plan de gestión por el que seguimos dando pasos. Disponemos de 4 puntos de compostaje comunitario, además de un avicompostador también comunitario. Ahora trabajamos en la implantación de la recogida selectiva de la materia orgánica y en la construcción de una planta de tratamiento de residuo orgánico que dé servicio a la Llanada Oriental y que permitirá tratar cerca de 320 toneladas de biorresiduos al año. Con una inversión que supera los 400.000 euros, hemos conseguido la financiación y el reconocimiento de varias instituciones. Como decía antes, vivimos en un entorno natural privilegiado y por ello nos preocupa preservar nuestro entorno. Uno de los proyectos más ambiciosos pasa por recuperar la antigua fábrica Ajuria, situada justo a la entrada del Parque Natural Aizkorria Aratz. Ya hemos retirado de ella 130 toneladas de fibrocemento. Mientras trabajamos también en la adecuación de un paseo fluvial a lo largo del río Sirauncha, haciendo un esfuerzo por renaturalizar sus riberas, crear zonas de esparcimiento en zonas inundables y conectar los diferentes núcleos de la población a través del propio río. En septiembre está prevista una limpieza a fondo de los ríos Irauncha y Eguinor, después de la limpieza que se hizo del río Amétzaga a su paso por la zona industrial, de donde se retiró más de 1 tonelada de residuos en solo 2,5 kilómetros. Y vivimos en un entorno natural, por lo que estamos comprometidos con la puesta en marcha de una estrategia agroalimentaria que permita abastecernos de productos locales y sanos que garanticen a nuestros baserritarras unos precios dignos. De hecho, hoy mismo, aquí en el cine, se desarrollan a pocos metros de aquí unas jornadas para aprender de otras experiencias y crear sistemas alternativos y alimentarios territorializados. El objetivo es introducir una dieta alimentaria sostenible en el comedor de nuestro centro de mayores y en la vivienda comunitaria, que están aquí. Esandakoa.
Ingurumena babesteko, energia eraginkortasuna bultzatzeko eta energia zein elikadura burujabetza bilatzeko lanean ari gara. Lurra eta baliabide natural aprobetxatu nahi ditugun bezala, bizirik irauteko baliabide naturalak behar ditugu, eta horren bestez, ongi zaindu behar ditugu modu arduratsuan eta orekatuan erabiliz. Eta horretan ari gara. Bueno, egunon guztioi, duela egun gutxi batzuk Instagrameko elkarrizketa bat jarraitzen hasi nintzen, elkarrizketan ari zirena gazteak ziren. Eta nik enituen ezagutzen, baina segituan sentitu nintzen identifikatuta esaten ari zirenarekin. Gazte horiek albiste bat komentatzen ari ziren eta albiste horien ondorioak. Poloak urtzen ari zirela. Hurrengo 5 urtetan planetaren temperatura 1,5 gradu eziko zela. Itsasoaren maila heztea ekarriko zuela horrek, eta beroaldiak eta bestelako gaitzak ere zabalduko zirela. Kezka agertzen zuten gazte horiek eta nik haien kezkarekin ere empatizatu egin nuen. Zer nolako planeta izango dugu etorkizunean? Gazteok bizi dugun egunerokotasun prekario eta etorkizun ilunarekin nahikoa ez balitz bezala, planetaren biziraupena ere kolokan ikusi behar dugu. Azken hilabeteotan gazteak beherekoiak garela entzun behar izan dugu, behin eta berriro, gizarte honek pairatzen dituen arazoekin konprometitzen ez garela. Eta nik hemen planto egin nahi dut, hori ez baita egia. Gogoan dut pandemia iritsi aurreko hilabeteetan nola mobilizatu ginen munduko gazte asko eta asko planetaren etorkizunarekin kezkatuta. Mobilizazio globala izan zen, jatorri eta pentsamolde oso desberdineko jendea bildu zuena. Mezu zuzena igorri genien mundu mailako agintariei. Planeta salbatu eta hurrengo belaunaldien etorkizuna bermatzeko. EH Bildun batzen garen gazteok, noski, bat egiten dugu munduko milioika gazteek duten kezka horrekin. Badakigu ez dela egun solte batzuetako lan edo borroka. Hau eguneroko borroka da. Instituzioetan, kaleetan, unibertsitatean, lagun artean. Egunero norabide jakin batean bultza egin ezean, ez ditugu gure helburuak beteko, eta gainera mundua gidatzen duten agintariek klaster batean aldatuko dute bere bidea. Gure nahiak eta interesak eta haienak ez direlako berdinak. Gaur, ohikoa da horrelakoak sare sozialetan komentatzea, baina hau ez da borroka berria gure mugimendu politikoarentzat. Ezkerreko gazte independentistontzat. Gure guraso eta aiton amonek kontatu digute zertan ibili ziren duela hamarkada batzuk gure belaunaldiari Euskal Herri bizigarriago bat uzteko asmotan. Instituzioetan gaur onartzen diren politikak ez lirateke posible izango aurreko belaunaldien lan eta borrokari gabe. Badakigu lanean jarraitu behar dugula, baina gaurko interbentzio honetan belaunaldi horien konpromezu eta lana balioan jarri nahiko nuke baita ere. Ingurumena, gure lurra, gure altxorrik preziatuena zaintzeko eta babesteko urrats gehiago eman behar dira. Euskal Herritik ere bai. Itxurakerian oinarritutako politiken aurrean politika eraginkor eta errealak aldarrikatuko ditugu. Planeta hondamendira eraman nahi duten politikak eta sistemak geratzeko harresia eraiki beharra daukagu eta ezkerreko gazte euskal independentistak aktore protagonistak izango gara horretan. Etorkizun iluna marraztu nahi digute etengabe, baina euskal gazteria lanean eta borrokan ari da gure belaunaldiak etorkizun berdea izateko. Gure aurreko belaunaldiek egin zuten, orain ere egiten ari gara. Euskal Herria eta planeta bizigarria dugu irabazteko, beraz jarrai dezagun lanean. Mila esker. Egunon guztioi, ezkerreko gazte independentistak aktore eta protagonista izango dira, bai Andrea, horrelaxe da. Eta hain gazte ez garenak ere izango gera. Haneko oso ondo esan duen bezala gure aurrekoek erakutsi zigutelako eta erakutsi digutelako lurra maitatzen, lurra zaintzen eta erakutsi digutelako lurra zaintzeko eta maitatzeko zer nolako borroka egin behar den. Eta orain momentua atzera ezinezkoa da, orain premiazkoa da, urgentea da. Hondamendi ekologikoaren arriskuak geure agenda politikoaren erdigunean jarri behar ditugu. Eta Euskal Herria Bildun hori egiten ari gara azkeneko urte askotan, erdigunean jartzen gai hau.
Horregatik esan izan dugu oso ozen eraldatu ala kolapsatu, egoera horrelakoxea, tamaina horretakoa delako. Eta lehen hanek datu batzuk aipatu ditu, adibidez, azkeneko 100 urte hauetan edo planetaren temperatura 1,2 gradu igo dela, baina oso arrisku handia daukagula datozen urtetan 2024 edo 1,5 igotzea, horrek dituen ondorio guztiekin. Eta berak aipatu ditu poloak hain zuzen ere urtzen ari direlako, azken 3 hamarkadatan 28.000 tona izotz urtu direlako. Baina ez da hori bakarrik, plastikoak hartu egin ditu gure itsasoak, itsasoan plastikozko irlak dauzkagu, ibaietan tonaka eta tonaka plastiko daude, eta gainera plastiko partikula horiek kate trofikoan sartzen dira eta sekulako gaitza egiten diete landarei, animaliei eta baita pertsonei ere. Beraz, egoera benetan oso larria eta oso kontuan hartzekoa da. Eta ez hori bakarrik, planetak ez du gaitasunik gure produkzio ereduari erantzun ahal izateko. Beste erabatera aritu behar dugu, baldin eta esaten ari garen bezala lurra, itsasoak zainduko baditugu, bestela ez delako posible izango. Badira eskubide batzuk lortu daitezkenak, badira eskubide batzuk galdu daitezkenak, baina berreskuratu daitezkenak, baina porrot ekologikora iristen balin bagera, honek ez du atzera bueltarik izango. Mundu guzia gu bezala biziko balitzateke 2,5 planeta lur beharko genituzkeelako. Eta gauza batzuk eztabaidagarriak dira. Gauza batzuen inguruan iritzia izan dezakegu, baina 2,5 planeta lur ez dauzkagula, hori eztabaidatu ezin daitekeen kontu bat da. Decía que tenemos únicamente un planeta Tierra y que si todas y todos vivieran como nosotras, desde luego necesitaríamos 2,5 planetas, y esto es algo que es imposible de conseguir, y esto es algo que no tiene contestación. Además, se puede pensar de una manera, de otra, se puede pensar que esto tiene una solución u otra, pero que tenemos un único planeta es algo muy claro. Y esto es un problema global, está claro, pero también es un problema que tenemos que abordar desde Euskal Herria. Euskal Herritik ere erantzuna eman behar diogu egoera honi. Eta begiratzen dugu Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako Eusko Jaurlaritzari, eta ikusten dugu adibidez Urkulluren Aroan gas edo negutegi efektuko gasak apenas egin dutela behera, hain zuzen ere 1980 urtea baita nazioartean erreferentziatzat hartzen den data, eta data horretatik 10% baino ez baititugu jetxi. Europako bataz bestekotik urruti han 23% jetxi baitituzte. Decía que los gases de efecto invernadero, bueno, pues no los hemos reducido tal y como nos exige la situación que vivimos, y en ese sentido el gobierno vasco y el gobierno de Urkullu no han hecho nada para que esto se pueda acelerar. Desde 1990, que es el año de referencia internacional para la reducción de estos gases, solo se ha reducido en un 10%. Cuando la media europea ha sido del 23%. Y en cuanto, por ejemplo, a las energías renovables que se producen en la comunidad autónoma vasca, pues hay que decir que del consumo total apenas llegamos al 10%, muy lejos también de la media de la comunidad europea. Y la dependencia de nuestra economía en materiales importados es enorme, y además destacan las importaciones de combustibles fósiles. ¿Y cuál es la consecuencia de todo esto? Pues la consecuencia de todo esto es que las aguas superficiales están en un muy mal estado, la biodiversidad en nuestro país es preocupante, la generación de residuos es muy grande, y desde luego es un problema al que tenemos que atajar sin perder ni un segundo. El problema es grande. Los indicadores nos dicen que por mucho que hablemos de sostenibilidad, no damos pasos efectivos para que esto sea así. Hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente, y es un buen día para recordar que el marketing, que algunos actos que no tienen mayor consecuencia no son suficientes para poder dar la vuelta a esta situación.
itxurakeriak, marketingak eta aurpegia zuritzeak ez du balio egoera honetan, lehen esan dudan bezala egoera premiazkoa delako, eraldatu egin behar dugulako, sustraira joan behar dugulako, kolapsatu nahi ezpalin badugu. Gure jatorriarekin bat eginez, gure orain arteko borrokekin bat eginez, eta guk orain arte erakutsi degunarekin bat eginez, esan nahi duguna da guretzako gai hau lehentasunezko gai bat dela gure agenda politikoan, erdigunean egon dela azken urteotan, eta erdigunean egongo dela datozen urteotan ere. Hain zuzen ere Euskal Herritarrak maite ditugulako, eta Euskal Herritarren bizia maite dugulako, gure lurra maite dugulako, animaliak maite ditugulako, ingurua maite dugulako, eta guztiontzat bizitza duin bat nahi dugulako, hain zuzen ere lurra zainduz. Eskerrik asko. Hala ba.